Suncokret je zajednički simbol kompanije Dijamant i osoba sa Downovim sindromom. Zato su se i ove godine 4. put za redom na policama marketa širom Srbije našla Dijamant ulja sa posebnim crtežom baš ovog cveta. Od svake prodate boce po 1 dinar je odvojen i ukupno je donirano 1.700.000 dinara Savezu udruženja za pomoć osobama sa Downovim sindromom, sa ciljem pružanja podrške i povećanja njihove vidljivosti. Ali želeli smo dodatno da istaknemo njihovu kreativnost i samostalnost. U poznatim prostorijama radionice Zvuci srca okupili smo osobe sa Downovim sindromom iz cele Srbije i pričali o porodici, o zaljubljivanju i druženju. Zajedno smo crtali, a 4 najbolje rade preneli i na kecelje koje smo dizajnirali posebno za ovu priliku. Naši umetnici su, zajedno sa influencerkama, bili i naši modeli, a koliko su uživali, reći će sami. Ostvarenje mog sna. Naš cilj je bio da pokažemo njihovu kreativnost, ali i da svima damo šansu da malo bolje upoznaju Lakija, Milicu, Bokija i Vuka. Njihove priče i kecelje smo podelili i na mrežama i ostvarili smo sledeće rezultate. Naše kecelje su se našle u prodavnici Zvuci srca u kojoj rade osobe sa smetnjama u razvoju po simboličnoj ceni od 1.021 dinar. Sav prihod od prodaje ide upravo ovom udruženju, a za sada je prodato 315 kecelja. To znači da smo svi zajedno prikupili 321.000 za ovo divno udruženje. I tako smo 4. godinu za redom glasno ponovili: više smo slični nego različiti.